Mwongeye kwirirwa abakunzi b'ikinyamakuru Urumuri Media, tugiye kubagezaho liste y'abazitabira umuhango wo gushyingura Papa Francis i Vatican. Tugiye kubagezaho urutonde rw'abanyacyubahiro bakomeye ku isi bazitabira uyu muhango uteganyijwe kuri wa gatandatu w'iki cyumweru. Kimwe mu bintu ugomba kumenya nuko uyu muhango wo guherekeza Papa Francis uzaba uyobowe na Kardinali kuri abandi bakardinali bose ku isi. Ikindi nuko mbere y'iminota 30 yuko umuhango utangira, abakardinali bazabanza bagahurira kuri Saint Sebastian Chapel, bakabanza bakambara umwenda wabugenewe witwa Damask Timers. Uyu nawo akaba ari umwenda ukozwe muri cotton, ndetse akaba ari n'umwenda ugaragara ku buryo ugaragaramo ibihangano bihenze cyane, ndetse akaba no mu rwego rwo guha icyubahiro nyakwigendera Papa Francis na Kiliziya yose ku isi muri rusange. Uyu muhango rero uteganyijwe kuzabera kuri Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero, aho byitezwe ko hazaba hitabiriwe ibikomerezwa by'isi bitandukanye. Muri abo bazitabira rero uyu muhango wo guherekeza Papa, ku ikubitiro tuhasanga Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari umugabo witwa Donald Trump, akaba amaze kugaragaza ko azitabira. Undi ni umugabo nawe usanzwe ayobora iki gihugu Papa yari yaravukiyemo, cyangwa se aho Papa yavukiye, akaba ari Perezida wa Argentine, ndetse nawe akaba azagaragara muri uyu muhango. Undi wagaragaje ni Perezida w'Ubufaransa, uyu akaba ari Perezida w'Ubufaransa witwa Emmanuel Macron. Undi ni Perezida wa Russia, uyu akaba ari Vladimir Putin, nawe akaba amaze kugaragaza ko azitabira uyu muhango. Undi akaba ari Perezida w'ibihugu bihuriye mu muryango wa European Union, ndetse ku rundi rutonde rurerure cyane rukaba rugaragaraho abandi ba perezida ndetse bayoboye ibihugu byinshi byo kuri iyi si, bakaba batumiwe muri uyu muhango wo guherekeza Papa Francis. Nguru rero urutonde rwa ruriho abantu bazitabira ibirori, ariko bitabujijwe ko n'undi muntu wese agomba kuzabikurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Tunabashishikariza kuzakurikira Urumuri Media, tukazabagezaho amakuru 5 kuri 5 uko bimeze. Rero ni kuri wa gatandatu, ntuzacikwe, ni live. Turagusaba kugira ngo ukomeze ukande subscribe, wowe mushyashya utarakanda subscribe, ndetse no wakanze akomeze akore kukazogera kugira ngo ajye abona amakuru yose uko bimeze.